जोजोल्पा नाप लस्कुस नेपाल च्यानल सोयाचोना देपी सकल सोकोमी बाजु मेजु पिन्त जी सुशील साई पाके सिकपिन्छ सोयाचोना देगुडु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम ठुगु ज्याजो प्रत्येक बुधबार बनिसिया 8 बजे व रिपिट टेलिकास्ट प्रत्येक शुक्रबार सुतेसिया 8:30 बजे व आइतबार निनेसिया 1 बजे नेपाल च्यानल मार्फत सोया दिफै ठुगु ज्याजो सजिमिस नेपाल भाषा ख्य खेलकुद ख्य व थिथि मनोरञ्जन खेले थगु ना ज्याका दिपी व नुगु पला न्याका दिपी थिथि व्यक्तित्व बि नापंगु खला बला छिक बिनि गुन्याउने नेबेगुजी थौना जिमसा थन स्टुडियोले सम अधिक वरिष्ठमा कलाकार पाजु या त बनगुडु वेक सम रिलिफ आर्ट नापनाप इल्युजन आर्ट नापनाप पेन्टिङ न याना दिम बदि ख वेक ख अमीर साकेजु चास वेक द लस्कुसिया अमीर जु छिदा जो जलबा दिबन छिला चाहिँ नि यको समय हस्तकला खेले चाहिँ नि बितेन दिरुङगुमा करिब 20 वर्ष दिए दत्ते गाताइ दिउ छिसा दक्षिणले पहिला खल्ना बेला चाहिँ छिगु बाल्यकाल छ सूर्य बाल्यकाले छि गते बाल्यकाल जिगु नर्मल मोनोटे गति ख अठे खला यसले जिगु चिकमैली हजुर जन्मे जुको साधारण मध्यम वर्ग परिवार तर यसले ढ्यासाटे छो आर्टको क्राफ्ट हो जाओपडी सिटी ज्या चाहिँ जित मचान छ चाहिँ उके चाहिँ चाहेको मचाएको चाहिँ उके प्रभाव चाहिँ जित परे जा छौं दया छौं पनि छ खला जिगो पुर्खौली दाइकी परिवार है तो आर्टे खेले लगे जो भी मको दक्वे तो बैडे खलक जिमी आना चाहिँ जिगो परिवार भी एको सदस्य भी चाहिँ बैडे खेलेले दुका मेडिकल लाइन है दो हजुर तर जिसम्म गे ख मसु तो आर्ट खेले चाहिँ लाउल बाल्यकाले तो आर्ट सम्बन्धी जित चाहिँ के अरे नि आठो हिमाल चाहिँ सिन चाहिँ हो यो सारा न सारा के मन पसा अले वेपटिपटि यापटि ख ट्याब्लेट चाहिँ नि स्केच अन स्केच अन छ स्केच अन छ सोया यापटि सोया फोटो उतारे याउ ठुवजन छुमा के ठयो दुनिया मन वला थरा यला अले उयाना सोला अले अब उके चाहिँ उले सन्तुष्ट दु अले वे सन्तुष्ट यो असिना चाहिँ थमा याना सोला सुना ध्या मकी एउटा सुना चाहिँ ठोयना चाहिँ भविष्य ठर्जी अर्जी त अइबडी सुना प्रब्लम न मरो लोभ न मरो सुची ओ मचमले चाहिँ सुब न मको तर एसा मचान चाहिँ या अपडी चाहिँ थयो छ चाहिँ मन कोसागा अले वे कोसा अनुसार ठटन के न्याय पटागा ट्याब्लेट चाहिँ नि छि गुलिन मनो दai मचबले चाहिँ नि छौ चीज चाहिँ नि आराम या उपद्रव ना मिटा जिउ उके टके ब्याजिउ मखमखो ले चाहिँ या मताउ या अयो चीज चाहिँ नि छुना मजो जिगु जीवन चाहिँ नि अयुबली मजो मला पठिचा चाहिँ त चिरिम का जला अले उके अनुसार चाहिँ आठो पारिवारिक बोझ चाहिँ मला जित चाहिँ अयो मचान चाहिँ अयो बनिया मुआ ओइसाबा चाहिँ फ्रीले जिगो चाहिँ बाले बिटेज ल अब हिसाबमा चाहिँ वो टाइम चाहिँ से सारण सरकारी स्कुल नो बनु ख जी 42 साले एसएलसी तो आदर्श सर माध्यमिक नागबाल अनपाखे चाहिँ फसिने अन पास हैन वहाँ लिएपछि नि तो कलेज उनी जोले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोके अन आर्किटेक्ट चाहिँ अन जोइन जे अन 3 वर्ष अन चाहिँ बना चाहिँ पास हैन अले वे लगटे चाहिँ अले तुरन्ते चाहिँ ज्या मिले ल जी चाहिँ भवन विभाग अन्तर्गत ट्याब्लेट चाहिँ नि स्कुल लाइफ तक चाहिँ नि जस थयो इन्ट्रेस्ट दु चीज गन मचाको इन्ट्रेस्ट वो चीज जस्तै स्केच उतारे आउट हैदिल छु चीज सोया चाहिँ नि ओके चाहिँ नि उतारे आउट हैदिल अलि वो बावजुद चाहिँ छि स्कुल लेभल सिरे रंगा कलेज थंगा चाहिँ आर्किटेक्ट विषय त कया चाहिँ छिस अध्ययन दिए के चाहिँ नि छिस जस्तै आर्किटेक्ट ट्याब्लेट चाहिँ गयो किसिमको अध्ययन छिस चाहिँ नि उके यानुका ठो आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ विषय जला इन्जिनियरिङ विषयले आर्किटेक्ट ला चाहिँ छि चाहिँ अब छेयो चाहिँ डिजाइन हो नक्सा हो वे ख विशेष हो के ट्याब्लेट चाहिँ छि छौ चाहिँ नि आर्टिस्ट चाहिँ नि मजान चाहिँ वो खुबी चाहिँ दुजुल अलि विषय चाहिँ छिसँग वो आर्ट विषय कया म बसी चाहिँ नि जस्तो इन्जिनियरिङ लाइन चाहिँ छि कलेज लेभलले डाउन दिए वो टाइम में गजल नि एसएलसी ना ठिकै मार्क्स दु बानवे जला अले वो टाइम में फैसा तकलीफ साना चाहिँ छ आर्टे पढिबी इन्ट्रेस्ट दुम्न ख
इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लियो रे किस्म सल्लाह बिला अले वे किस्म मना अले वो टाइम में जने जी भविष्य जने आर्टिस्ट जी रे न जिन छु ए बिचारे मना अले वो हिसाब जी जने ललितकला क्याम्पस है नि आर्ट सब्जेक्ट क्या अनुभव ने विचार न म होगा अले वो टाइम में टका जने एसएलसी सीरियस आर्ट जने क्याम्पस है बना वो हिसाब जने क्याम्पस सिरोला क्याम्पस सीरियस आर्ट जने जॉब सरकारी जॉब है नो मिले जला सरकारी जॉब मिले साना वो जने वो टाइम में जने दुर्गम में जने वनी मा पड़े जला वो टाइम में जी 47 साल पाखले लाई वो टाइम में जने जी अन बागलुङे जो अन सर्व जला अनुना अब अन जने अन वो टाइम में जने बागलुङे जने दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत लानेगा अब पोखरा टक्कर जने गाडी दो अनन चाहिँ यासियनमा निछि लगे जो अले अन बागलुङ जने जी करिब चाहिँ 6-7 महिना अन्जलो अले हना अन तत्कालले चाहिँ जु हना सल्याने चाहिँ सर्वदलका सल्यानला अझ चाहिँ बागलुङसँग अझ दुर्गम आइजनिका डाङटाका चाहिँ गाडी वहाँ अले अन चाहिँ हना चाहिँ लोकल गाडी उनमा हजुर जाने न्युनियोपी टाइमका चाहिँ छिगु खास जुन दुर्गम क्षेत्र चाहिँ छि वन दिएर ल बागलुङ सल्यान दाङ सुसुना कैदिल छ चाहिँ नि खास छिगु सुझायो लागि चाहिँ छि अनुबन्ध दियो जुगल तो भवन विभाग अन्तर्गत ख मलाई भवन चाहिँ सरकारी भवन चाहिँ नक्सा थियो डिजाइन है वे ख तर वो टाइम में चाहिँ सरकारी भवन है चाहिँ अब दुर्गम ठासे त नुनो बिल्डिङ डेकीपट्टि ला वो जामको चिचिरोपट्टि चाहिँ स्कुली भवन त ठिमीठिमी चाहिँ यो चिचिरोको जाउ दैबका 8 नो ओले तर जना मखने हजुर अले वैसाना चाहिँ थयो अनुभव क्या हिसाबमा चाहिँ मन त जाएन तर यसमा चाहिँ छि थयो म चाहन्छु हुर्के जुई अनुसार सरकारी जब चाहिँ उली लला मटलगा हजुर खला 8 न उली अवस्था नभने सरकारी वो टाइम है एकजना दुर्गम ठासा लामले चाहिँ जिटला छु यो अप्ठ्यारो फिलिङ मजो तर छे मा बो बिन्दा चाहिँ अब बच्चा छि इन्डा चाहिँ थाको ठासा लाग्ला दे हेर्नु थय क्या मचा चाहिँ नि गन्ला मसिउ मला यको तापा नि तापा जुला सेना जन छुनक जे छिदा स्याना छे ज बिन्दा चाहिँ नि जे वो चीज चाहिँ औ केना सटे जो खला छि चाहिँ अब मेहनत या मापि छि स्वाबे अइमेजला हजुर अले वो टाइम में सरकारी जागिर ने चाहिँ उले मेहनत न नि दुने या माउ सेना म छ उले उपासना ज्याडु सेना म छ अले डलर चाहिँ उकुस मुकस राका छ हिसाबमा छौ मेहनती मनु लागि चाहिँ नि छौ टाइम सर्टेन टाइम ज्यादा गुरुङगा चाहिँ सुंगुचन माबले छौ सकस पूर्ण चाहिँ छिदा अनुभव छ सकस छैन जुलका अले जिटा पछ सन्तोष छ नि तो चाइलु पनि मन्डु ज्या अले वो अन अन्ज्यामले न अन जिल्ला उनमा गएको छ निरीक्षणीय आउने लागि उनमा वो टाइम में चाहिँ अले वर्ष छक जुन पासमे टिम हो उके चाहिँ पापा हो अले 8 दिन 10 दिन कुनै 15 दिन तक न दुने जिल्ला दुने अनि निरीक्षणीय आउने अनि गाम उनमाले अले उ ड नेप्सो ले चाहिँ उ ट्रेकिङ थेनो जुन जया लापलाप चाहिँ नि उ दुने चाहिँ नेप्सो अले बोनले चाहिँ एकै सरसँग चाहिँ दर मलाई छिया उपटेका पुनरुमा चाहिँ छिनेवाटे दुनियाको संगठन छन् अनि प्यानला चाहिँ डक्को हरेक मनुटला म संघर्ष ल अले पिनी पासपेसना ना इमसाना ख्या हेनो ढायुगा सो नेवाज या नाल व्यापारी या माका जना या नेउला अले डन अठेल के जो ओ जैना जने सरकारी नोकरी दिने उले बिजी जनमको अले छिटा चाहिँ अब दायाँ बायाँ नि आम्दानी स्पोर्ट यो लपो सुएन इन्ट्रेस्ट न मोरो अले थै मिनट है लगे जी मा यो अछि अले वे हिसाबमा चाहिँ जी करिब अब जब सेका जब याना छ अले जी जब टोटा चाहिँ अले जी परम्परा आर्ट है जे लगे जुइगा प्रसङ्गपट्टि चाहिँ बदलाया छिगो बाल्यकाल युक्ति खजुएजुल आज नि छिस जुन मचान चाहिँ छौ इन्ट्रेस्ट दु चीज मचाको चाहिँ स्केच उतारे या जस्तै चीज छु चीज सोया चाहिँ उगे उतारे अले
वो सुरुवात यानु इले चाहिँ नि छिसँग जस्तै थो रिलिफ आर्ट र इल्युजन आर्ट छिसँग यानाले नाप्नामा पेन्टिङ न याना हे दिउजुल तो सुरुवात चाहिँ छिसँग गनस सेकाको या मतलब सुगे सेकाको यु खकी मतलब चाहिँ नि थ आफै चाहिँ नि सो यो याना चाहिँ नि सेगा दिउ खकी गतिका सेगो रे होला जे आफै सेको खमला अले जुगो छौ बेल लगा ढामा छौ हिसाब जे छुयो पाखे न दुने सेका मखनगा मतलब जब वो बाटा बनेर चाहिँ नि चुप लामो होला हजुर त्यही मतलब चाहिँ नि जुगो तो आर्ट छेले चाहिँ नि जुगो फल्लमपट्टि गुरु रगा चाहिँ नि नालीपट्टि चाहिँ नि जिगे चाहिँ नि वटा चुम लटका जिरो दुख्न लगे जो गुरु मरेको चाहिँ नि सेकिरियो चाहिँ नि तस्का ठाको कुनी छ ठु ज्या जी गर्चिया चाहिँ नि ठुके लगे जो ले ने सब चाहिँ नि आजीविका यो मुख्य दुने छि आजीविका कमेना नेमाला उगे लागि ज्यामाली मला ले उगे जने थट यो पटी ज्या जने अथे मचाय क सलाइ गयो जने ले ठुपटी गोठो रिलिफ गोठो आर्ट वे नि जने जी जने दियोले फाचे पटी रुपाना फाचे पटी ज्या सूर्यना हजुर तातो मूर्ति तातो मूर्तिले जने उगे आजीविकाले जने जब चाहिँ जब टोडा जने अले मूर्ति जने या पटी ज्या सूर्यना अले वो ज्या सूर्यना जने अले सो समय 4-5 वर्ष चाहिँ वो सुरेन फाचे 4-5 वर्ष 4-5 वर्ष सुरेन अले वो जे सूर्यना व चाहिँ अले बिचे छौ सुजला चाहिँ नि लुयो भा चाहिँ नि गन गन्थ्यान गाटु नि मतलब ठिकै छ ल एकदमै अस्वाभाविक तरिका चाहिँ लुयो भा चाहिँ ठाउँ न लुयो भा ठाउँ अनुसार चाहिँ वे अनुसार चाहिँ नि रेट ठकामा ल हजुर रेट ठकाउली खे चाहिँ नि आजको जेबीपी हामीले मलाई साउट यी बेलामा चाहिँ नि प्रस्ताव टाइमले चाहिँ इमसँग चाहिँ उसले सहज ढङ्ग चाहिँ नि स्वीकार्य मैयाटका छ जुन चाहिँ प्राइस बढाइ प्राइस बढाइ मु बढाइले यी अले जिरापटी चाहिँ नि द सुलगा चाहिँ नि आठो न्याबले चाहिँ आठो मेप्नु लेजको डिपेन्ड ज्यामा हो अले ख्वाच्यो ज्या चाहिँ छ नि थय थिरे मरुगा त्यही मलाई चाहिँ नि गुले ज्याडवा उले ज्याड युज ल हजुर अले इम्स त गुले माल होला ठाउँमा उले सेक मालगा गुले चाहिँ वो चाना ज्या मालियो गुले जिन सुनु चाहिँ अठ्या सुन चाहिँ मालियो मखो आज थय क्रिएसन यार हो हिसाब चाहिँ अले न्यू सुङ अठ्या चुला हामीले चाहिँ अले जी अले चाहिँ ठो अडेना सोय आर्डे बारे हजुर अनि यसलाई चाहिँ नि अले जिटा चाहिँ अले चाएको मचाएको चाहिँ नि छि पवापले चाहिँ नि मन पसागा हजुर मन कोसा अले पवाएला चाहिँ अब सेम जला सुन नुची सुयाला रेगा बिचारे चाहिँ नि अले मखोटो टुगे चाहिँ फ्युजन रुपे नि पवाई बेसे चाहिँ नि स्कल्पचर नटया जे अडियो चाहिँ मने बिगा चाहिँ नि ठो ज्या सूर्यनगा ठो ज्या सूर्यनो चाहिँ जस्तै छिसा चाहिँ नि जुन गुरु न मरु सुनासेनो मजो सो अध्ययन चाहिँ नि छिसा सेका दियो वो पिरियड चाहिँ छिता गुल्ताको संघर्ष यामल जस्तै या सुनासेनी पनि दु मखो थमेस्या सेक माउ चीज वो जुन ज्या र चाहिँ नि छिता गुल्ताको थाक्लो ज्या त ज्या सेक त सानो दुने नि अब दिलिङ यार ठाकुर लगा त्यही मलाई ज्याला सेक्टर न ठाकुर योको संघर्ष याना वो ज्याजको ज्याजको सया छिट ल ज्याडे एउटी चीज मको मला ज्याडे ज्या मनोडेटा विश्वास मुंगा इमु पाखे ज्याका माउजला उके लागि न थम स्ट्रगल याना सेकाइगे मला ले गुरु यो स्ट्रगल पिरियड युटी चाहिँ नि छु लोमनी मकोपति जुन चौथा भपति छु यो खण्ड छिट याद दु अयो चीज ल योको याद दु मला छौ ग्लेग्लेले गर्जी रहेछ नि छक जुटा छौ ठो फाचे अस्ने दक्वा चाहिँ आठमा सिलमा ल फाचे गठे आठ दक्वा या लुम पायो हैन तर लुन गन्या हड्यो छ टका मुसुगा छ हजुर मुसु अले छमा सिनियर डाइके न्याना जले लुन गन्या रहला उहाँ चाहिँ ओ टाइममा चाहिँ विशाल बजार न्या उठलगा अले विशाल बजार हल्ला पटियाना मजो छैन छ अले विशाल बजार गन्या हल्ला अन विशाल बजार बाउ अन लेफ्ट साइड चाहिँ किस दै छ मस्तै पटि लले मे पसले दु अन रो होला सुला बनाउन मखनी मला वेट हाउ भरे चाहिँ वना उपसना खना दुआउना अठेनो आव वसै मस्तै वसै समी पटि पस अले डला नि न भन्छ मथाउ हेगा छ अले दुआउना झिनी बाटे नखा तुला डडे
nya awsa no khala na jithate pha chwe bde lu nya yo re ga e thania kha ra ga sungo bila ale छौ वो घटना दला मलाई मतलब ठुकै चाहिँ नि लु जस्तै छि विशाल बजार ठेंगो बनाइदिले छि यसले चना दिम परे यसले चाहिँ उताइमे जुन लु अयु न्याउ चाहिँ मरु अवस्था ख यसले चाहिँ न्या मरु अवस्था मलाई आला चाहिँ छि थने न यसले मंगले चाहिँ आस्के पसले दो अला वो टाइममा न चाहिँ अले चाहिँ भइरहेम दो गु अनि विशाल बजार पसले न जेम पटे वहाँ चाहिँ सप्लाई लिप चाहिँ छिल मलाई लिप ओके कया यो चीज तो संघर्ष दौरान एक हो मरुपडी मको हजुर यो संघर्षन चाहिँ कया बाल्यकालन चाहिँ कया नेबुको खाना बला ज्या छौं आरास जजले पल्क दिबाई जे छौं सोगुमी बाजु मेजबी ठाउँ जिम स्टुडियोले अतिक लोकमा वामपट्टि सम्म कलाकार जुन चाहिँ सुना चाहिँ थगु रिलिफ आर्ट नापनाप फाज्याउन तैदिला वेगला अनया इल्युजन आर्ट नापनाप पेन्टिङ न याना दिमसम्म अनि बाउमा कलाकार पाजु एउटा स्टुडियोले बना वेगना अब खलना बला याना चुनु गुजुल ज्याजुले आरास बजा गगु दिपाय इजु तेंगुदु एजा दिपाली भागन ल्याउन दनिगु खलना बला छिकमिनि गुनि हनि वेगु हेजी आरास पल्ख दिपा सुकुमी बाजु मेजबी एउटा बजा गगु दिपालीपा हाकनस्क छिकमिन त लस्कु स्याना चुना ज्याजो सेलिफ स्टक टाइममे ठाउँ जिमस थन स्टुडियोले बना गुजुल लोकमा कलाकार पाजु अमीर साकी जुया त चासा होय गर्न पाहना ल्याउन खलना बला या छिसा संघर्ष यो खना चाहिँ कना दिला बाल्यकाल यो खना कना दिला सुरु छिसा थो ज्या जुन हस्तकला युक्ति ज्या जस्तै या थो आर्ट युक्ति ज्या चाहिँ सुरु याना ब्लेन चाहिँ आटको युक्ति अनुभव चाहिँ छिटा गर्ता अथे थो ख्वाचे लिपा गोठो रिलिफ आर्ट है वो सूर्य वो सूर्य ने पीरियड है चाहिँ नि तो जनरल 62-63 हो टाइम हैगा अले वो जनरल गुजिया चाहिँ टाइम है चाहिँ वो चाहिँ ता इटा का चाहिँ छि अन दक्करे चाहिँ बन्न जला ठप्पा जला जाना मरो ख्वाचे जाना मरो अले जी वो टाइम है चाहिँ 100 रुपैयाँ ज्ञानो ढामलेगा आ छि चाहिँ उखेठके जी मापे न मगो अले छे जना वो टाइम है चाहिँ 10-15 दिन ला पुरा छे निसिन छे जस्तै छिटा चाहिँ नि वो 62-63 आन्दोलन चाहिँ छिगु जाइदा न यको वो छौला जाइदा असर जले जा बन्ने जला बा वो टाइमला ता इटा के तो आन्दोलन कारण चाहिँ जाना मनटा अले वो टाइम है चाहिँ छे जना चाहिँ ठमा चाहिँ कोशिश आना चाहिँ सेका अले वो टाइम है चाहिँ अथवा सेका अले शरीरले चाहिँ 2 मिनेट चाहिँ वो सेक्यो टाइम है द मनका अरे तो सेका 2 मिनेट सेका पेन्टिङ वाला जिके लापान छे जिके नलेज दु जलो या फु जलो स्कल्पचर यो चाहिँ सेको टाइम चाहिँ 62-63 जनाले पिरियड है करिब 2 महिना 3 महिना यो दौरान है चाहिँ जे चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ठटमा सेकागा उके अले वो सेका चाहिँ अले स्कल्पचर पिकला अला या चाहिँ तो पेन्टिङ याना अले उके चाहिँ अले मार्केटिङ यो मार्केट न अले वे छि कला क्षेत्र लगे जो आज नो जे आज नि अपासका चाहिँ स्ट्रगल अपासका या मुआका मिउ लागि जस आतको यो अनुभव चाहिँ छिरा चाहिँ उले थाको सकसपूर्ण उले चाहिँ मजो सकसपूर्ण मजो मकोटो जु चाहिँ तो छि कला क्षेत्र या चाहिँ लापान चाहिँ कलाकार डेटा स्वेपटी डिस्काउन्ट कलाइटा स्वेपटी डिस्काउन्ट चाहिँ छिटा चाहिँ लापान चाहिँ परि चाहिँ डोमिनेट अवस्था डोज्या डोमिनेट ट्याबले जुन कलाकारले रचिस डोमिनेटिभ टी कम्पिकेन्टले डोमिनेट ट्याबले छु किसिममा डोमिनेट रिउ जिन हेर्नु चाहिँ दक्ष लापा चाहिँ सृजन एमपटी सु हामीले कलाकार जुल मलाई वो हिसाबमा चाहिँ कलाकार न्याउनुबे माठा चाहिँ कलाकार चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउने लाना चाहनुका कर चीज अब यो कुछ चीज पुला चीज दुनी हेरिटेज युक्ति सामान अब सोल लासा न उसमा डेकाटोड हामीले चाहिँ फल्नमा जुजे पाले डेकाटोड हैनी कलाकार छुले हामीले चाहिँ मर्ने हजुर खा अवश्य नखा हामीले चाहिँ ओ छियो त बिगी मेसुप्टी चाहिँ नि ना दुजुल देगु मेसु ना चाहिँ देगु पनि नाम डोमिनेट ख अब वन सो डोमिनेट अले वन खसाले छियो व्यवहारिक गर्न चाहिँ नि तो हस्तकला क्षेत्र चाहिँ नि कलाकार डेटा छौ चाहिँ नि इम्ट कलाकार डेटा ह्याब्ले चाहिँ नि दुनी अभाव तनावे ट्याटे मारे छौ दुनी मानसिक दुखा तै मतलब चाहिँ नि जलेबी माहाना कमे जलेबी ल अले गुल्ली जलेबी माउन दुनी वो इन्स्ट्रुमेन्ट न दुनी वन चाहिँ नखटेका जग
होला नखयो छन् यो नि हो हजुरको ज्यालेबी हो यो वो चलन पनि वो चलन चाहिँ नि अब आटकन चाहिँ नि कलाकाटेसँग चाहिँ फुगेन अवश्य दु खरा लापैसा को चिजला बाना हंगला तर एनसा चाहिँ विदेशे गु कलाकाटे चाहिँ सम्मान गुल इज्जत दै चाहिँ यो अवस्था चाहिँ छिरा चाहिँ मर्ने चिसमा चाहिँ जुन अवस्था यो बारे डोमिनेसन यो अवस्था यो त्यही बारे चाहिँ गुली खङ्कन दिला थो डोमिनेसन यो अवस्था चाहिँ नि छम हस्तकला कलाकार मानव छिला छम अग्रज मेजुला वो अवस्था प्यामे त चाहिँ नि छम कलाकार स्याफै जे अथेगा दक्षलामा चाहिँ सो चाहिँ कलाकार उयो उइटा दुनिन छ वेले उयो ज्याले सृजन या हो तर छिरा चाहिँ यो चाहिँ स्वयं कलाकार सृजन चाहिँ नाम गाका वो कला इटा चाहिँ ठयो को कला इटा जुनि पढगे न हेमला पढगे हे साथै जो म्यानेजमेन्ट हेमला जेपी मोनोटेट हेमला उके मैले लगानी हेमला उके साथ चाहिँ अब बजारी सुएमला बजारी हेमला अब उनीहरुले सम कलाकार जन चाहिँ वटको चीज दुनि यामा चाहिँ छैन उटा ठक्का छौ चाहिँ एक त सही नाम खोजला सही नाम अलि स्वभाव नै बिमका जित ठंगे प्रब्लम ले चाहिँ जिता चाहिँ इच्छा दु थयो कला सृजन या तर सृजन के नामगा ओ थमा हेर्नुपरि कला चाहिँ मीना फेक मला मार्केट न या एब्लेसिसमा तैदी अनुसार चाहिँ नि जुन थयपति कलाकृति जुन थमेसा उत्पादन जनादि उकै बजार अवस्था चाहिँ नि बामला छिको धारणा ठेका बजार अवस्था बामला मखो मनोटेके चाहना दु इच्छा दु यको तर इम्था नि अन्ठ्याङ वन्दा चाहिँ जिसमा चाहिँ घटना चाहिँ इम्टा चाहिँ मिउला त वो के ज्ञान न जिके कम जिफु मला अले सोभा न मबिउका त मलाई चाहिँ कलाकार त्यसमा चाहिँ दक्को चीजमा चाहिँ खोखो खलामले तर वे चीज चाहिँ व्यापारी आको टाइममा चाहिँ भिडिभिडी मुखो न खलामला हो मलाई अले वो स्वभाव ठटा मबि हो उके न ल अले चाहिँ व्यापारी आबुले चाहिँ थयो नेचर न मुखो ल मलाई अले चाहिँ जुगो ठकुने टाइपको छ अपवा समय चाहिँ कला सृजन या आवश्यकता नि थयो कलाइदा चाहिँ घटना मियो उके अपत्यान उके अप समय बना जनका छ छिरा चाहिँ अयो चीज त नि बालक व्यवस्थित रूपमा जो जुस चाहिँ तस्का अपि त मलाई जे उडान छ बि गीतकार चाहिँ मेगा चुइने मला अब म थयो मे चाहिँ थमा हालमा लासा उडा अझ थाक्पि ल हजुर छारा चुइ मलाई अब म हाला जगा मको आना उगे चाहिँ आना हो चाहिँ उगे बिजुली या मल्ला लासा उडा थाकुला अझ थाकुल्ने लगान न या मला अब वहाना चाहिँ नु चाहिँ अब नुबडी चीज न सेक मला अब जगा नाना मको डको सिटी पिकना जगा मला न मीना फेक मला हजुर ताले वे छम्मनो न डको या थाक्पि नि हजुर जिटन अठे जुया छौ दो मला त्याबले बजार अवस्था चाहिँ ठिक जो छौ बजार अवस्था बजारे थ्यांक यू जुन प्रोसेस जो उगे चाहिँ नि छि बिचे थाना जौ अवस्था थाना जौ चाहिँ छौ सामान्य बजारियाहरुले व्यापार टेसँग ख मला तर व्यापार टेसँग चाहिँ उली मन तया चाहिँ नि सपोर्ट मै आगा त मतलब चाहिँ जी जुगो सामान व्यापार टेसँग कया मिसन मलाई कस्टमर र न्यूजले आउँछ नि तर के चाहिँ व्यापार टेसँग चाहिँ जुगो सामान क्याबले न वे जिरा चाहिँ लाग्छ हेर्नु छकना चाहिँ ठेउप्ला चाहिँ क्याबले चाहिँ इमसँग चाहिँ मनमट अथवा चाहिँ मिरगा चाहिँ बी अथवा चाहिँ पछि इन्स्टलमेन्ट है अझ चीज हैन एजुया चाहिँ मेन समस्या चाहिँ छिरा वए जुल समस्या चाहिँ वएका अले ट्याबले छिसा चाहिँ जुन आर्ट याना दिए रिफाइन रिलिफ आर्ट गाटे जुल फो आर्ट युक्ति पछि परिचय बिहारीसँग जस्तै मनु देशला आत थयो कमे खौजी सायद मलाई ठौकुनेला अपयना थयो साना जस्तै 3D गाटे अयो अयो चीज चाहिँ नि अप चले जुथे छ सो चाहिँ नि उले बजारे खन्न मर्थे छ तुके परिचय भन्छ बिहा अठिका अठो रिलिफ आर्ट ला चाहिँ सुन उबडी आर्ट मगटो चाहिँ रिलिफ ले लापान चाहिँ डुबडी चीज ख मला रिलिफ आर्ट चाहिँ छि परम्परा सो लासा चाहिँ छौ पाटाया जुल मला पाटा चाहिँ छि भाषा ढाको छ थोजमा गरे ओ पाटा ठकिया टोपडी ओ चलन्दु अनवया सिया उन चलन्दु अनवया चाहिँ छिल मोटे या उन चलन्दु रिलिफ चाहिँ नुबडी आर्ट मग फ्लावे आर्ट ख अले ठुके नुठे जो टाउ चाहिँ छौ जी ठुके चाहिँ फ्युजन रुपया चाहिँ गइगा तो आर्ट चाहिँ नि आर्ट सी उगे चाहिँ पेस जी याना नि
신의 뭐 비가 임래더니 저 투자자니 저 누구 아이디어즈게 가가 토전이 신이는 넣고 신이나 먹고 고토 타게리 우리 넣고 지스니 또 짜절 사고 प्रकार로 उके वसोजको आइडिया चाहिँ जुगुनु खट आर्ट डको फ्लाउ या ख जस्तै आफ्नो फ्रेम चाहिँ नि छिन सियो देगा दिल जुन ठाउँ या चाहिँ आर्ट स्कल्पचर जगे छिसा यान ओ स्कल्पचर ठुके चाहिँ छिसा तैदेली कि चाहिए खर गादै चाहियो खर हासतमा मनुटे दिमागला थोले जानमा सिनी रेडी चीज न रेडी वो यो स्वाभाविक ख मलाई चाया हासारे उयो तर चाया हासाना छ भने उके जी छ टेक्निक युज नारेडो जस्तै कि सो एक्जाम्पल रुपे नि ठोना गने दे ख ठोना अठे ख तपा छैन ख ठोट चाहिँ ठोचिसा चाहिँ मु चाहिँ याको आसाना सुय जिम ख टजे मा ख नर्मल चाहिँ झिसा चाला तजे मा अपटे ख मला छाट म चाहिँ हामीलाई सुन ठुके कारण चाहिँ छ म्याजिक मक्का सारा नै खगा जस्तै कि झिसा चाहिँ फोइट चाहिँ याउसँग फ्री फै नि तो छु ठाको मको तर ठोया फोइट चाहिँ झिसा चाहिँ 30 टिका बिल हासला झिसा को फ्री फै मको त फ्लेयर बलै अरे तो चाना स्वभाव चाहिँ तजेप्टी चीज ख तो वे चाहिँ चाहिँ झिसा चाहिँ तो गभर्नमेन्ट या चाहिँ 30 एना बिल चाहिँ तो सी गुले बला ख पुन उले बला र झिसा चाहिँ गम गाटाइदिल चाहिँ गम मिक्स गयो किसिम उपति गम ख ठका खला छिसा चाहिँ नर्मल चाहिँ चारहला सारा छिसा चाहिँ लखे मुसे अपडी लखे नै अपडी चाहिँ छिसा याना व्या जाउँ र सोया जाउँ आ जिउ के छु पच्चो चाहिँ हैन ओ लखे म यासी चाहिँ ओ साइट चाहिँ चाहिँ छि मोबिकल गम बजारे याउँछ नि याउडो ओके चाहिँ मिक्स याना चाहिँ असे याउगा आठो जोना छौ रे मोबिकल जोना छौ बुढी ठुके केमिकल यो रुपे छिसा तैदियो अनुसार गम सदा बाइक मेउ चाहिँ नि सुय केमिकल नेचुरल सुय ठुके गुल्न युज युप्री चीज द कोइ नेचुरल खमला सुन हार्मफुल केमिकल न युज यामवा अझ ठुके युज युप्री द कोइ चाहिँ छिठाया डुबडे चाहिँ नि र मिटर्स त का सुन विदेशमा चाहिँ डलर या खर्चैना नि हेमा अपडी चीज मक्का के अले छिसा थो जुन रिलिफ आर्टियो बारे कना दिल उके थेन तो इल्युजन आर्टियो विषय लेना पति छ प्रकाश पारे ना इल्युजन आर्ट न तो रिलिफ इल्युजन न आटो इल्युजन डुबटे जुल मला अथो इल्युजन आर्ट ला अथो त विशेष ना जन तो छिटाइसा पिनिन वो उपटे खण्डो अले थो या प्रेरणा द गनावल हामीले चाहिँ थो आडियना जोले चाहिँ छक दिगो दाइ न दाइ उयो चाहिँ छ थरे इल्युजन आर्ट चाहिँ सारे उयो मने चाहिँ कटलकले जु निस्नगा वो कनगा जने गने वो हमले चाहिँ त छि कोब्नुले चाहिँ हिमालय होटल अन चाहिँ बुड्डे चाहिँ इल्युजन आर्ट छ ट्याटो दुखनिसा अले वेक डाइना चाहिँ वो सोया वया चाहिँ उइट सापे यो गा छ यो हमले चाहिँ अले जिटो चाहिँ थै कन मला थै जिउ उखे सोच उखे हुने उखे सोंग हुने यो सडवा हुने अले वो क यो उइट उयो खुशी उइट वो त इन्ट्रेस्ट कमले द म ता अनुसार चाहिँ जिउ आर्ट चाहिँ ठिङ लगा म ठट्ना ठट्जी उखे ठट एना तो रे वो टाइम त जी चाहिँ वो अयो इल्युजन आर्ट चाहिँ खया मखनिका वो खक भरे चाहिँ ठुलो अले जिके चाहिँ अले बुड्डे यो छ याना रे दो अले वो ता अनुसार उइट यो न उइट यो अनुसार चाहिँ त्यही मतलब साइड यो मोस्टर यो जी करे डल लगेज ल याना सोया हामीले चाहिँ मिलेज ल अले मिलेजले चाहिँ अले वे चीज याना का अले याना चाहिँ बजारे जब बना उले चाहिँ यो कुसाना यो ना मिना फुमले चाहिँ सब होसे ल अले वे सूर्य चाहिँ बुद्ध सपाइ नो हजुर अले अन या चाहिँ आज के चाहिँ पेपा पेंगु आइटम चाहिँ जे पिक्यान का पहिरा गणेश पन्नु समबियो पिक्यान आठो रिलिफले जिके चाहिँ करिब 25 वटा चाहिँ आइटम टन्डु हजुर अले खास त इल्युजन आर्ट यो विशेषता चाहिँ छुका छौ विशेषता छ हैन उके विशेषता छ नि मेव आर्ट ल्यासन छिसा आर्ट स्वेउजी हजुर इल्युजन आर्ट ल्यासन ठो के छ नि छिरा छौ सु फिलिङ चाहिँ हैन वो आर्ट छिरा स्वेच म हे जिगा त्यही मतलब छिसा चाहिँ नि न्योनी नासवास पनि न्योनी हो हेर्नु अथवा चाहिँ वो जवे वहाँ सब जवे फर्के जो है खवे वहाँ सब खवे फर्के जो है
지선 다이디 चाहिँ 지선 आर्ट सुयो म के आर्ट चाहिँ 지선 सुयो यो फिल्ड थुकै मुख्य विशेषता चाहिँ मजुल मुख्य विशेषता भयो थुकै ती बजारी अवस्था चाहिँ के छ मतलब डिमान्ड गुल्ताको दु गन गन भई म डिमान्डला आर्ट सन्तुष्ट दु मलाई आजिगला थय सोरमला जी मटया अले जी टाइम चाहिँ नि टोपिरको मन भए हस्तकला आज नै मेला चाहिँ नि पाएका ट्याब्लेट चिज मतलब चाहिँ नि यो यो एक्जिबिसन हैन एक्जिबिसन यो कला चाहिँ नि बया दिया कला बया अन चाहिँ एक्जिबिसन बोजको लाभमा चाहिँ मिउन ज्याजे अले वो अनि यो चाहिँ अनुबन्ध साना चाहिँ न्यामनो डान्सना चाहिँ आहार गा चाहिँ सूर्यको अले अनि याउँसँग चाहिँ मिउन फु सारसारे चाहिँ अले ठो जुगुठो आर्ट चाहिँ छिटाजको ठन खपट मजुसी नि विदेशी न यो कोही वहाँ विदेशी गनगन देशमा चाहिँ नि ठुकै माग्दो माग्रे हैन जिल्लामा जिल्ला छन् नि जिसम्म आर्टिस्ट ल व्यापारी मको अले जुगो सामान चाहिँ व्यापार टेस्टमा मार्फत चाहिँ विशेष न अब चाइना वहाँ भुटान वहाँ इन्डिया वहाँ अन युके न छोपिन्डु मला तले चाहिँ संसार चाहिँ चारा छिरा कन्ट्री चाहिँ जुगो आर्ट चाहिँ प्याउन लगा आठो करी चाहिँ जुगो आर्ट चाहिँ विदेशी चाहिँ जी सारा नै रेकर्ड तयारी अनुसार चाहिँ करिब यो जुगो ठो 400-500 पिस चाहिँ जुगो अब प्याउन लगा हजुर विदेशी हजुर अले वे हारारे चाहिँ छियो थने छिरा दुने उली प्याउन सक्नु हजुर अहिले चिज जुन चाहिँ नि थर्टी प्रोडक्ट पिक्नाडी उगैटी मूल्ययुक्ति निर्धारण चाहिँ नि छु हिसाबमा जी मूल्य निर्धारणलाई खासला जी ठुकेर चाहिँ नि छौ चाहिँ नि हल्का हिसाबमा चाहिँ नि मलाई हमेसा ठु हिसाबमा चाहिँ नि तयार हेगा मतलब चाहिँ न्याउकासा चाहिँ ठुले रेट हाटु नि ताकि चाहिँ नि हिसाब किताब बिहा न अफ्रिका ट्याब्लेट चिसँग दिएको डिप्टी चिज त चाहिँ नि प्राइस हो फिक्स प्राइस छौए फिक्स प्राइस छौए जग्गा तयारी है मलाई र ठो आइटम अपो चले जो रगा चाहिँ ओके यो भा ठक्यान महिना चले जो आइटम न चले जो आइटम न वे छौ रेटे अनवया चाहिँ नि गुलिले अपो ज्यादै गुलिले कम ज्यादै वसाना न छौए रेटे तयारी ले गुलिले चाहिँ नि ठो कलर न फिनिशिङ याना थियो ल गुलिले चाहिँ नि छो मेटल लुक्स वेकन फिनिशिङ याना एनसाना वे छौ रेटे हेगा हागना पछि दिपाय इ जितेमुदु सगुमी बाजु मेजबी छिकपिन सोयाजना दिगु ख ज्याजो सेलिफ स्टक टाइम ठुगु ज्याजुले ठाउँ दिमस मु पाक त बनागु जुल अमीर साकी जुयार ल्याउडनीको खलाबला हागना छिकपिन यानी यवेगेजी आरास बचाको गुटिपा सोगुमी भाजु मेजबी थो बचा हकगु दिपाली पा हागनास क छिकबिन लस्कु स्याना जना ज्याजो सेलिफ स्टक टाइममे थौमे मु पा कथा बनागु जुल अमीर साकी जुया द वेगन अपंगु खलाबला हागन चिसा सुरिया चिसा चाहिँ नि जुन थो आर्ट चाहिँ नि पेन्टिङ न मुख्य भूमिका दुठे छ जस्तै या त पेन्टिङ याबले चाहिँ चिसा थो कलर पनि गयो जस्तै या चिसा याना दियो थो इल्युजन आर्ट लुठे छौ कलर प्याया छौ मलाई जस्तै कलर गयो योजना दियो पछि जिन तो कलर नजाने अब तस्को विशेष किसिमको तो छेगु छे अंगले पाइने इमोसन कलर उके त युज नटे ख मलाई अले गुठो लुछे जंगे नाटे वजन छ स्प्रे का गोल्ड स्प्रे दो वजन वो स्प्रे चाहिँ विशेष ना चाहिँ मोटर चाहिँ पाइप दि स्प्रे का वो युज नानु अले गुठो लुछे नटे तो स्नो लाया ख वो स्नो ला ना बच्चा बच्चा ठिकै दिए ख वजन अले ठो स्नो लाइट न लुछे जंग बच्चा लुक्सो कारण छैन उके चाहिँ फ्लाया विशेषता का उके ना चाहिँ तो स्नो लाया तयारी खसाना चाहिँ लुछे जंग खण्डो भका केमस 28 को स्नो ला प्यान में चाहिँ लुछे जंग खण्डoi मक चिसा याना डिप्टी जुन प्रोडक्ट जुन छ कलाकारिता खण्डो चीज जुल त्यो चीज त चिसा चाहिँ नि एक्जिबिसन वेबले मनुटेसन वो सोया चाहिँ नि गयो किसिमको प्रतिक्रिया बिचिरा प्रतिक्रिया चाहिँ हेटमे बाना जो मला मलाई चाहिँ आठो आर्ट न गने छो फ्युजन जला हजुर ठुके चाहिँ पेन्टिङ न डोजला अन स्कल्पचर न डोजला आर्ट हैन त पेन्टिङ छौ न उके थय मटो डोजला मलाई
अल उके हाना सार नि स्कल्पचर न डुमले जन अझ उके मोटो जला अल स्कल्पचर ने गेर तो रिलिफ रेट नि स्कल्पचर भन्छ या त जन अप्ठ्यारो पटिका जग्गा हो त्यही मतलब चाहिँ ठाकुर यहाँ चाहिँ त्यसमा ठाकुरपट्टि म के अप्पो आर्टिस्टतिर चाहिँ अब या ममुरोपट्टि जग्गा हो रिलिफ हो किमसा चाहिँ 3D स्कल्पचर या ज्या मोडु किमसा पेन्टिङ या मोडु रिलिफ ज्या चाहिँ भन्छ अप्ठ्यारोपट्टि जग्गा अहिले वज्या जिगो प्रस्तुतिलाई चाहिँ जुन चिसा चाहिँ अप्ठ्यारोपट्टि जग्गा रिलिफ स्ट्रक्चर डेग्युटी थयो अप्ठ्यारो झैट चाहिँ नि ठाउँ कुनै युवा पिँढी त्यसन हस्तकलाले चाहिँ नि गुल्दक इन्ट्रेस्ट बिउ ठो जायो लागि चाहिँ युवा पिँढी त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ गुल्दक युवा पिँढी लागि इन्ट्रेस्ट ल डुबे ख मला हस्तकला सम्बन्धी न्याउ ज्या छा मजेमा तर युवा पिँढी रहँदैन भन्छ फ्रस्ट्रेट न ढुका थोज्या छु कारण हैन कारण न्यू डु छौ चाहिँ यसो हैन थोज्या याना झ्याके प्लान झ्याके हाछो ने इम्टा चाहिँ एकाडेमिक सर्टिफिकेट चाहिँ दैम होगा तै मलाई चाहिँ जस्तै चाहिँ झिसा छु इन्स्टिट्युट मार्फत सेगु जुस चाहिँ वदै जस्तै छौ चाहिँ सो अध्ययन ढेकमा ज्या चाहिँ मरुखा वो छौ कारण गर्न ख मलाई बोजुल आठौँगुनेला न्यामेस्ताना छौ सर्टिफिकेट ला माला वो चीज दैमको छौ के छौ न खसा अले ठुज्या चाहिँ सर्टिफिकेट मरेक साटे उटा मे क्षेत्र चाहिँ स्ट्रगल यार चाहिँ ठाकु हजुर मलाई अले छौ चाहिँ वडे चाहिँ अब सरकारी पाखे चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोगमा रूपले ल हजुर वड डट ढासा चाहिँ त्यो नि वजको ठाउँमै पनि जेनेरेसन त चाहिँ चिसा बिफा ढासा चाहिँ ठुके चाहिँ युवा पिँढी चाहिँ एकदमै बालकै दुनी नि हो चाहिँ चिसा तैले कि सरकार न चाहिँ ठुके इन्भल्भ ज्या सरकार या फोक वाली याना जस्तै सेकी पिन्डन चाहिँ सर्टिफिकेट व्यवस्था अयो चाहिँ छु चीज अयो व्यवस्था दत्ता चाहिँ युवा पिँढी टेपले ठुके प्रति इन्ट्रेस्ट चाहिँ जागे जिरहेको छु ताबुका जुगो वन ख खट मला वो दस चाहिँ सुनमाने सुगौन दाइ हेर्नु जल तर वो मोर खाना दुने युवा पिँढी उल्ले लगे जा छौँ युवा पिँढी चाहिँ छिटास्या चाहिँ अझ पिने चाहिँ एकदम दुने सपोर्ट दुने ठुज्या लगे पिने ढाबले चाहिँ विदेशे जस्तै कि धर्म गुरु पिनु पाखे जल महारा तो मे पिने पि आर्टिस्ट पाखे चाहिँ नि वहाँ छिटाए पनि आर्टिस्ट चाहिँ अझ बालकै दुने सम्मान ढुका सम्मान चाहिँ इम्स जस्तै विदेशी जुन धर्मगुरु र गाटाइदिला छिस चाहिँ विदेशी आर्टिस्टहरु गाटाइदिला इम्स चाहिँ नि गुको ठाउँ चाहिँ नि छिटाछौँ पनि कलाकारले चाहिँ छौ किसिममा सम्मान बियाछौँ इम्स सम्मान बियो चाहिँ नि व्यक्ति सोया मक्का छिउ कला सोयागा अ छिउ कला चाहिँ सोरा छिने कला जको ड्याना मगागा ज्याजको स्याना मगागा उके दुनी फिलोसफी न डबा हजुर मलाई तले चाहिँ छिटाइ पनि कलाकार देशमा चाहिँ ज्याजको सेका मगायो म फिलोसफी न बुझे जी मलाई फिलोसफी टाइम मतलब सु जाय नाचौँ वो विषययुक्ति ज्ञान चाहिँ डीप जस्तै न डको चीज देमा जस्तै कि जयले वन्नास मुद्र गजीमा मुद्रा हजुर अले रंग वन्नास थो रंग गन गयो रंग चोनी अले उके यो अर्थ सुख अयो डको चीज अले वो फिलोसफी छुके अन्डर गरेर ला हैन त म छि धर्मै अन्डर गरे ला धर्म टाइपले छि विशेष ना बौद्ध धर्म तो बौद्ध धर्म न नि हिन्दू धर्म न नि अले थोंले अपचले जो चाहिँ नि अथो आर्ट पवाले बुद्ध धर्म सम्बन्धी अपचले जो हैन उके यो अप असर दु जे जला अले वो आर्ट न को उके वो सम्बन्धी न यको सेकिमा सिकमा हो जाय नि अले उके पाखेन न यको दैगा आछिस मोडर्न आर्ट ढगा चाहिँ उ थयो व्यक्ति कन्सेप्ट अनुसार यमन किस्म व आर्ट या जो त छि परम्परा आर्टिस्ट यसमा चाहिँ अठिया म हरेक चीज ठिका थिनि हरेक चीज ठीक मला अले वो फिलोसफी प्यान मजे लगा तै मतलब चाहिँ आछिस चाहिँ बुद्ध चला छ जुनि साकी मुनि बुद्ध चला अथवा चाहिँ चला छ लागर जिमा को जुनि अठिया जिमा ला ये थे चाहिँ वो मुद्रा टाइम मैला भावना वा किस्म पिक्या मला मलाई बुद्ध चाहिँ शान्त मूर्ति भाव जो छ र एउटा क्रोध मूर्ति फेस पिक्ना न मैला भएर क्रोध मूर्ति चाहिँ म के क्रोध न दे शान्ति न दे अब न वो निता चीज न मिलेनमा अयो यो चीज विशेष त छ आर्ट दु जिया चाहिँ नि पिन्चो पि आर्टिस्ट त्यसमा चाहिँ एकदम मोहित जिया चाहिँ छिरा चाहिँ तारिफ हेगा हजुर अले जुन चाहिँ पिन्चो पिन्छन यो आर्ट युक्ति चाहिँ जुन सामान्य नाचौँ अवस्था
थन छिटा चाहिँ नि थयो हस्तकला ज्या मतलब चिसा याना जुन दिप्ति जुन जाडो उकैप्ति स्कोप चाहिँ चिसा गुल्दाको खाना दिया स्कोप चाहिँ नि मोरो मखो यो काय दु जिरा हेनो बच्चा म्यानेजमेन्ट मिले मजा दु नि हजुर गुल डे माखो उल मरिया छौ अवस्था खन्नुगा छैन ठौले चाहिँ नि टेक्नोलोजी डेभलप जो अनुसार चाहिँ नि कपी के पुटी यो कुछ चीज दुटा मला उके यो चाहिँ सु कानुनी व्यवस्था दुर्याला मर्याला छु लागु जुक्ति अवस्थामा को उके नाना कलाकार भन्छ फ्रस्ट्रेट मास्टरपिस थौ देख्दा उले ठापे मला उके कपी आउला चाहिँ छुयो प्यामरो मला उयो चाहिँ कपी उके रोयल्टी उयो न मरो छुना मरो यो विभिन्न कारणना चाहिँ नि बुल दुने उत्साह डेमा खजरी उले चाहिँ मरु अवस्था दुगा स्कोप युक्ति खन्जु जुल नाप्ना चाहिँ छु छु चाहिँ प्याया जौं दुरा छ थोले चिस लारा याप्ति हस्तकला यो जुल जस्तै ठोय जाइदा चाहिँ नि ठाउँ कुनै मिसिन न वया जौं दु युक्ति खन निन्दो मलाई ठो मिसिन वया जौं सामान र छिउ सामान्य पाल यगु पाइ जुल तर छिटा चाहिँ वो मिसिना प्यावे ढुंगा चाहिँ छिगु जुन लजगा दु छिगु जुन कलाकृति दु उके त गुल्दाको प्रभाव परे प्रभाव यो परे यही मलाई एसाना चाहिँ नि उके चाहिँ नि छौ किस्म चाहिँ प्रभाव परे सा दुने उके न छिटा चाहिँ नि असर लगो छाना मेरो किस्म चाहिँ छिरा फाइरा पिरा छौ ढुगा त हिमलब चाहिँ नि कपी वे सारे दुने ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ नि उइला कम जिबी मलाई गन ख अनि अले अपासमा चाहिँ छिसा चाहिँ नि तस्क नुवस सेकी मापी अवस्थामा मठे जगा जुगो थयो हिसाबमा छारे चाहिँ नि जिसो उरान बे छिसा मोनालिसा फोटोला दोक्सा खनी ओरिजिनल फोटोला स्ना खयो खपी मनोले याके कम मलाई ओरिजिनल थयो ठासे दुया दुने अले ओरिजिनल भ्यालुला गनाउ खायम यदि वो कपी प्यामो जोसा यो कुशाला खनी न भको मला तानबे चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु सके बरे ताले कपी न बरे मला ओ हिसाबमा आठंगले थांगा यो जला थांगा सपा देख्ले चाहिँ महिनो वर्ष हुन लगे जी वे चीज थंगले चाहिँ डिजिटली जमाना ख बानगा ओरिजिनल थेचुङ के दुने प्रिन्ट न प्याहरु उगेना चाहिँ ठेक समय चाहिँ अब थांगा चोइपी मुनुटे लजगा मरेले हेचो तर अठेमको वो ओरिजिनल ठय भ्यालु दो अठे डिओइल न अब प्लास्टिक डिओ मेसिन पिकना उटिके दो तर वो काइपी छौ किसिम ठासे दो अल ओरिजिनल काइपी थौ ठासे दो न नित चीज न ठठै ठासे जनि बानाको अवस्था दुगा त्याबले उले नेगेटिभ प्रभाव पारे आउ चाहिँ उले मरो नेगेटिभ चाहिँ प्रभाव पारेले आजि दुने यसमा चाहिँ न्यून मात्र न्यून छिसा चाहिँ उगेर बुझाइका ठठै बुझाइ अनुसार चाहिँ ओरिजिनल र भ्यालु चाहिँ घट्यामा या उगे चाहिँ बढे नाचौँ झन् कपी झन् बढे नाचौँ छेउता अले जुन चाहिँ थोची याना दियो आर्ट दो थोची थो आर्ट सेकी त चाहिँ सम नोमो मनोय त चाहिँ गुल समेति लगे जी छु बिचारे आर्ट सेक्युले समय रेला उल्टुलर मरु मलाई अब सेके मेसियो क्यापेसिटी गेन भर प्रेजे आठो सेके लासा छि आर्ट इन्ट्रेस्टेड विपिन्ड ने चाहिँ इमसन सेकल लासा चाहिँ नि अथे 2 घण्टा यो क्लासे सुन लासा चाहिँ नि जु हिसाबमा चाहिँ नि तो रिलिफ दुने तो 4-5 महिने फिरे चाहिँ व ठाउँमा चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्ट्रेस्ट तया या टास नै सेक भइ जिल्लो न्यन लो मंगो छिरा चाहिँ ता मास्ति वगु छु आयो खण्डा छ तयारी भइ जुटा छौ आर्टिस्ट हिसाबमा मलाई ट्याउ खस चाहिँ नि छियो देशलाई आर्ट जाउपटे देश ख गुल्न चाहिँ नि आर्ट हेरिटेज दुल मलाई उके आर्टिस्ट यो तौरमा भूमिका हजुर ठो आर्टिस्ट धारा छिरा मर्छन छौ चाहिँ नि अफवा भूमिका चाहिँ आर्टिस्ट यो दुर्गाला सुए जल गुल्न हेरिटेज पाखे चाहिँ नि एउटा आर्टी पाखे चाहिँ नि सरकार गुल्न आम्दानी नाचौँ दो उके यो छु भाग दुने तो आर्टी खेले दुने सरकार चाहिँ लगानी ना व्यवसाय चाहिँ मलाई दकुसिवे बानाइ रियो चाहिँ जी अनुरोध या चाहिँ आज थगु मुवंगु इबिया ज्याजुले चाहिदिला ओके नि यको सुबा नाप नेपाल च्यानल यो मार्फत छि त चिजरंगु मतिनाइ छि रुपे
소금이 바주 메주비 알아서 자저 이나 포자팅도 더 무바거 한짐성 बनाएको ख अमिर साकेजु कलाकार अमिर साकेजु यादव बनाएको ख आरास ज्याजो पाखे जी सुशील न बायावनीको उजौ फनाजना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुबा